Skele, angibai skele, uza ngobukele, skele, skele, uza ngobukele, angibai skele, skele. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafela Moteba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasi Levukile bafethu. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto sikethu bafethu. Sise football bafethu, your favorite #1 place where they say proper food, not just amakota inyama neuze nge-13 zaka December. Siya host. I hope you to see you there. So vana ngihamba nezinye ke bazibiza amapawu mara le pawu liclean ne brand ipawu liclean ngadelile abazali lenza into ezigrand. So size lana sizokhuluma iculture baphantsula izinto esiziphilayo on a daily basis ekhasi, you understand. Sizobonisana nje to brother yabo, because akusi interview le yabo i-podcast. So siyaziringela nawe uyakwazi ukungibuza ukuthi awena noma uyibone kanje unocabangana. So becela bashanye warm welcome ukuthi ubani usuka va. Yeah, sure bafethu ngogaza wethu ngiyamthola. Yeah, phela ngigama ngifuthatha bafethu ngisibonge ngomdlalo. Ngifike Northwest ngafika ngaye kasi 2006 ngisaseyintwana phela yabo futhi mana. Yeah, mangifike kasi ngafika ukuthi oflam libhodi ngiphuma va eNorthwest. Yeah, khana ke ngiblome kasi ke. So aish ikasi environment yami vele anebheda yabo. Yeah, yasekasi vele otherwise ngithina ngishaphula mashemda. Same down. So awuthatha abantu bafake eNorthwest. Kwenzakalani eNorthwest? Nawe lezi bentabeni. Hayi mina ngiphume entabeni vele la yazi ngiphila isichizi nje. No, so bangincanywa ngithi yazi umabhodo nekakona yekabuthama abazangincanywa yabo. Nobhodo lapho yaphela la ngaziblomela ngayini. So uzama ungitshela ukuthi umabhodo wakho makabhoda abantu abaningi basale ba change. Fethu kunjalo. Asibambe leyo narrative because kunabantu abayifaceayo currently manje. Webhayo umama kushonile, ifamily imjikele, ufila ngathi sekayiwana emhlabeni. How's life without a mother? Hayi inzima vele yabo. Ngoba mina I believe ukuthi ngabe ngisamu uflame ngabe likhona. Ngoba ezinye indawo ngikanyila akekho umuntu ongibonisile ukuthi yini wrong ne right. Ngithola even though umagogo ukhona leso space uma ulelisadingakala yabo. Even though umagogo ayikhona ngoba sima ulelisadingakala nje futhi manami yabo. Sure. So let's dive deeper. Everybody has deeper moments when it comes to life. We have our sad moments, we have our happy moments. Before we talk about happy moments, asikhuluma ngama-dark moments okowafacea when you're growing up without a mother. Abanye abantwana makathi umama mongithengele ini ngeChristmas kuwe bekuthasha kanjani? Vele mina ngingana stress yabo until ngibaholi. Okay. Ngibona feliwa ngisana neGoodman yabo. Goodman lami lisejuice. Ngiyabona ngiselenyiwa. Ngithola ukuyazi umagogo nengcisi zakhe mina naye ingcisi zakhe. Simele ngiphume estrateni ngopanga na. Ngingamkhishi ngabe bengicela inyuku ini yabo. Obvious sometimes uyazi uma ungacaba ukuthi ibhodo lakho libhode ngani uzoloku uzicabanga nhleke kuyenzakaleni. Ngithola into vele ngistressa kakhulu yabo until vele bangijela. Ngakhululeka vele yabo. So what you take about ifamily? Female. Like ifamily abodaki ibambene or it's all about competition? Female abodaki it's all about competition. Yabo. Indaba yefamily futhi nami akusinto singayithemba yabo. Abanye abantu khuluma nami. Uyamthola kunoyenzakala ukuthi lo bayabona ukuthi awuzophumelela. Akumelanga ahluke ngimthola zinokumoshakala ngasifika la. Why loya nezinto loya? Why loya? Yabo. Sovalela loya izinto manje lezi zinto nazama family zakhinya why ngizavakasha nokuvakasha ngitrend kasi. So what you take about umamkhulu or aunt or umalume or mamncane aloya umntana kasisi wakho or umntana kabhuti wakhe because umbona ngathi uyaphumelela? Why awodaki bayenza lezo zinto lezo? Like why ba evil to that point ukuthi
usebenze umntana wakasiswabo ayi nami Goodman nami ngicaba ukuthi suka kwenzakaleni yini ngakho yazi abantu banendlela zabo yabo ne abanendlela zabo abantu mina into engayisho kubantu abalalela emakhaya yabona sometimes it's better to consult because sometimes ungacabanga ukuthi izinto ziyakuvalekela kanti umuntu okuvalele lokuphakela ebusuku you understand sometimes ukushonela umama kula ubona khona ukuthi uba nomena ubani ongamanga nawe you understand. Number 3 bafethu le ndaba yama family ukuthi ninga uplift abanye abantwana manje babona ukuthi ba down bakhahlele i wrong yabo. So every family member I wish bayithathe lento bayifaka enhlizweni babe united babe great. So ngitshele ngekasi lakho mfethu, ikasi lakho ikasi elinjani, kwenzakala nekasi lakho, ungangivakashela ikasi lakho ngangisa kuphi, you understand. And ungitshele lezi izitori zekasi lakho esingazazi. Avele mina ikasi lami environment yakhona ya ikasi straight ikhenza yazi yabo sibiza ngekhenza ya mangicala ngiphume estradini bacala kontele yawatshela kenza kashawo yathethisa sho ukuthi umkenza nomkhuzi yabo sho ukuthi ekasi lami cela bomTaiwan khati lezi sibamba inkunzi yabo siphila kulo lifestyle yabana lenkunzi yakufonela ngakutshela indoda ungakhulumi ngathi ala uvuka ngalesikhathi ngiyazireminder ukuthi kumele uvuke ngisaphila na manje alarm yakhala ufile ngiboni no phela mina ikasi lami yazi ngikulela babamba inkunzi yabona ama-Hotman abomrayida yabo sikhule sibheka la yabo amapantsula akudala amavandali yabona na Hotman nami lezo zinto ikasi lami ifile newangekho amapantsula mina ngikhulwa environment namapantsula ama-Hotman aphanda ijuzi ama-Hotman agibela igaro phezulu yabo ngikhulele kule kasi njalo khona nje mawuthi newaganga kunenye yapoliswa amadra amazulu kenza izenzakala ikhenza Hotman nami kenza kashaya ukhenza yakhozi ngithi siyacaba nale track ngiyakampeka likhuluma bheka straight sho ukuthi yalimisa umkhenza lelayo yabo ngiyakuthola fele kenza ngenza kubhediwe fele yabona nintwana no bokole amadra fele le ya Hotman nami nekuyi out ukuthi necaviwe okata ukado ukado angithola Hotman nje leyani ifile negeleza yabona nesibhamu lizi nephanga angitholela ubebamba inkunzi nje ekasi yabo mabamba inkunzi ekasi yadubula enye yomzulu nadubula leya yomzulu yabaleka ekasi yabuya after 3 months lithi ubuya after 3 months usiphuma entabeni sho ukuthi ibheka semi ngo7 no yabona wona Hotman nami yami ngo7 leya avalelwa ilezi zamadra and like in short time akusinto yenzakale like angithola bayivalela bashanye kabuhlungu like Z3 bayisurrounding nomshaya ngama-clear shots close range wala out lazi nikune park ingareka silamba mshenga kupark isisikela basibiza Adidas mara lenye ayibona ke kunenye nepolice umuntu for inkaws yabulala umuntu for inkaws nebabulala for inkaws angazi ningathi bathwele ngayo Hotman la ngiyakutshela nebayibiza ngoRocoach sho ukuthi leya mayibhoda nasiri eJoseph M nebakhona abantu bakhona ekasi bayishisa sho ukuthi leya Hotman lami ithi mayiphuma eDanyana sibana nengqondo lezi yaseDanyana sho ukuthi mayiza kuwe mfethu scafe akubadla ufunani El Chapo kuchaki
Yeah. Kanza tala kuni uyakubuza elichapo kuchaki mothi yabheka chaki bathana vele ngimese lo khoti lo vele ubamba uchaki elichapo islap mawungakhethi uyazikhethe uyayakudla ha inkawuza ya inkawuza obvious crystal usemoyeni yazi ngifuna into engifuna manje ujuthekile apolisa enye kasi for inkawuza amapolisa vele ayasastep stukutuku he nangu polisa omunye vie for inkawuza ya ethena inkawuza yo umphakathi soqala yeso uyayifuna ali athothi nigijima phezulu kwamadlala wena uthi khona ayisekho mangala sephezulu kwedlala imfene that's why ngithi liyangathini bayisebenzisa yabona futhi manami ali yani yenza izinyo futhi manami phela police lebo ma 4-3 yabantu and le yake ile nishana ngencwadi nebhalile encwadini ukuthi bulala abantu nobani yo yeah roko jinekunyiwe kenza lincane umphakathi uyifuna sifune boma 5 days obvious ayisana chance ukuthi kumele iyobuy eGaut ishanga mase bayithola ishama shutdown bayithola bebayigaba khona manje ithe mabayivela bayisekasi yikustaka bomesi ni 3 star istakile incampukile evuza igazi yaphila sahamba babe bayishisa nokuyishisa sho ukuthi mabafika la ekasi bafike ekasi kuyenzakalani balobe bayakapa mabalobe bayakapa baya relax yabo futhi mandam maba relax abayabonile umuntu akafa balanda amatayere bayahasa ngepetrol babahasa ngepetrol makumele umphakathi ulayite akunamuntu olayita ngithi akunamuntu olayitayo futhi mandam after 2 minutes kuyenzakalani vele umaqala wayo cabanga mawuqeda emfethu le ndaba yempintsha kusini yabona impintsha shiswa umaqala wakhe ke wena atani sabela umuntu uyayibamba uyalayita kha yalayita le ngithema ilayita khipha amatayela kha awakhi lobisha yenza kahle iqequbula inyama kahle Bheka futhi balapha before eqaqubula inyama kanje sho ukuthi aziyenzani melo mayiqeda ukukhipha amataka igijimisa wonke umuntu ufuna ukukhakava umuntu ukuthi ngifuna ukushano yi1 baba futhi man igijimisa umuntu la yabona melo igijimisa umphakathi kanje sho ukuthi uyangithola ibrand seyakhathala yama ithema imayo yabona siyazicocobo abheka itshela umkhabathi umphakathi ukuthi ngiyabuya aningazi ngiyabuya yabloma style kanje yahlala phansi ukwazi kwafika yini phakameli ikorini laba yafika kwafika nabo khata kwafika iJozi FM alobaphili ugaba mthatha alobathi ngiyabuya ahlele kanje ambulance ngiyabuya kanti ngendlela uyabhona ayikhenza tala kunyiwa mfana tshelezenye no hayi kuyanyiwa ngaka izanazo sikhona izitshu cabanga bafethu by the way before qhubeke ngecancer I'm giving unemployment people imisebenzi yabo. There's an app which is called My Crash Pocket whereby it crash esepokotweni lakho whereby uyifake efonini. It only costs 200 rand. So you send me 200 rand, I create the app for you. So mawulo mama uthanda ukuziphekela umntana hlalelena, or you want to have fun with your friends on wine and dining, phuza ama wine, nifuna abantwana benu babe busy. Udownload sikupha something which is called My Pocket. So in My Pocket ifundisa abantwana ABC, ifundisa abantwana ama number, ifundisa abantwana ama alphabet yabona. It's called My Crash Pocket. So you send me isithombe somntana, ungisendele negama lomntana, ngimcreate le app yakhe in the software where you can play like ipiano. So it's called My Crash Pocket. Yabona ngenzani? I'm creating job opportunities
because you can make 10,000 a week. So if you sell it in 200 rand, so the more you sell is the more you earn. So holla at me so you can get a better job and make 10,000 ngeviki. So asibuyele Kenza mfethu. No kenza ukuthi man akuningi yobhaka ke yabo aliyana noyaduma makanyeke ngikhulume ngayo makanye ngibize yaduma yabo le yavele ukuthi man nami yangibhekisa imovie ngintwana ngiceda ukusha yisho ukuthi ngingasha ushiswa yini sho ukuthi ngisestofini yabo angiplomile ke abantu imvula yanetha mina ngiplomile uyazi abazali bangareda imvula emangithi into umlilo vu yo angazi ngenzeni ngingascream and isekitchen kunempondo uyangithola azikho lezo zinto khotman ayifika le yakithi hayi double scheme ngavela after that feli ngaye esibhedlela feli ngabo next year mangibuye kwela bohata kasi shukuthi leya shy media ngingada ma uthila wami u120 yabo ngame shy media yabo khata bayifuna kanti vele awathi xa umuntu kanje jackpot phone li backup shukuthi ndaye kaSlam le awuthile ngada opposite kunegati ndabazi aqalwani ke asithelela abheka kabuhlungu ukuthi wena mayimbiza ithi impimpi umuntu umsebenzi wakhe no le yama ithi umuntu kanje hayi kufuneka ngize namaghatapa zama maghatapa begothi man bebangena bohata ngena first 3 bekwaphuma gejini musi endlini yalazi idombolo linjani ibeef uthi angithi AB iB angithi B awukhona ukuround amela ungena udouble up endlini ebheka ziyangena ziyabona endlini azike zithi zingena ngara emuva sangana mithothi phethi phamka that's why mangiwafonela amaphoyisa abadubulana la ba drop ifone yazi ngifonela amaphoyisa mfethu abantu bayadubulana la ba drop ifone amaphoyisa abazingeni lezo mabangeni ophethe phamgani ngabheka wewashawa one amawuthi aphuma gejini sho ukuthi umnyango wangada phambili abopitla pitla misifuna ukuphuma ngenkani abheka ukuthi mani ithi masiceda ukuphuma kanti lethothi beyalandela luyakho khata bamavena amaphoyisa lezi nesihlele phakathi kwamavena ama-drivers start imoto ziyabashela baya shabanye sho ukuthi amavena ayi-3 abanye abayi-2 bayale le ngokutshela ngayo ibloma ngada iyale asebalandayo namanje hale kuzwetha kurati wena sana lazini kusana amatelefoni lawa yabona lawa we-Telkom lawa abheke kaSlam ngithi nikhana bawakhipha manje caba lama-telefoni manje bewasasebenza manje wasebenza wahleli nje ngithola kusekuyinje black sure aliyathi uthi khata leya izimbala bashada ngepha sho ukuthi makucala kukhali babini qha leya mayikho yabaleka yasifika ngithi ukuthi mandam leyaza nanunya believe ukuthi leya resign leya ukuthi iye kubuhata so wena eziyiteko yamapantsula maybe ukwavana ikimu zamapantsula ayizibhangi ngivane ezibhayi ungamenshina enye nenye oyibiza oyifunayo uMahlenza yamazi hayi RIP Mahlenza yazi bekumele ngimi-interview uMahlenza but it happened ukuthi kwenzeka lento kanjani vele mina noMahlenza sisaclasha kabuhlungu kabi indaba za indaba zami vele uKyabethu yambona ngithi uthi mki nokubaba amacala ba
Uthiyaphi? Sazibiza ngabo FDZG. Bemeleni. Ngemele in Fog of Dogs. Nikidi yeah. Fog of Dogs Dangerous gas. Yeah. Yeah, sho ukuthi ayinokumnandi laphi yabo. Yeah. Phela mina mahlenza mangicala ngicabanga ngebeef shit yabo. Yeah, abantu ababhaya bacaba ukuthi kuyenzakalana. Cela abantu abakhera ibeach yabo. Yeah, abantu ababhaya bakhera ibeach. Ukawu ngingabloma naye after amabeef wami. Sabeefa vi. Benibhifela. Esibifela nesibifela umaqala wakhe. Ubani? Ustumzi. Kambe. Sho ukuthi yazi khambani. Mina uTrouble ngu-introducer kuma-out ase Orange Farm. Trouble. Yeah, ngithola maka introducer kuma-out ase Orange Farm kuyenzakala naye fela ama-out mina yamncane. Ngithola sivana uba nestumzi. Ngithola kuyenzakala uTrouble noMahlenza abacabene. Sho ukuthi uTrouble sekavusa ischeme sakhe sayide. Besibiza yini? FDZ. Yabo Mahlenza nayo sala nge-FD. Yabo sina masifika ngayo ku-FDZ sifaka FDZG. Ngithola Fog of Dogs Dangerous Zone Gaza. Uyabona ukuthi mana masiyenza kanjalo siyenza Mahlenza iqala kuma Facebook. Uyabona ipifa kuma Facebook. Serious. Bakhoti yapeta. Bakhoti social media iflow. Too much. Iflow social media khoti manla. Uyabo? Hayi social media iflow. Ukuthi ayiqala kanjalo lo Stumzayo leya uMahlenza iloku yasithula. Ngithola hayi ukuthi uthuka bani uStumza. Mabathuka uStumza bayinto zokuthi thina sibracket uStumza. Yeah, obvious sezama out. Sengimtshela wena ukugaya impahla akusinto ngezikhuluma social media. Is out. Yeah, 2 minutes uStumza sekabuyela kule out le. Sewabo maqala futhi. Successfully. Ebende. Stoko masicala sihlangana face to face sokugura. Nikurile. Like ngene abamba na physical. Kwawina bani? Awubonezile futhi na. Ngifuna kwa. Fele mina la nyoke ngithi inabo. Makungamshaya egoli file. Ngomshaya egoli. Va. Emto. Yes. Ngifana nezinye ingcusi nganava nezinye. Shukuthi la abashaya intwana yami. Mangithi club sesebayahudo. Nokubona lento lesiyahlangana hayi ngizongipakayo mina ngicela na 1 yasho ukuthi intwana yami icela nani intwana yakho 1 isuka la masithi makufika umaqala wakhe wedrum uzwa lo muntu uthi inkabe yami shala abantu lese ngivana nazo ziyabaleka mangizibaleka mina ngiyasala ayi mangithi clubs ngimangala abahudula intwana yami singena kanjani sancengana ngezanto vya ngiyamthola le enye umaqala wami le ubare le shawo Brenda Matang yeah sure ninginayo mina le ayilwa nomaqala wakhe akaMahlenza ngiyamthola bayaguka le mayibaleka ubani bali ukugijimisa le yawo Mahlenza ukugijimisa ubani mina ukugijimisa uMahlenza so Mahlenza uyabaleka na uMahlenza ukugijimisa ubani wena ukugijimisa uMahlenza yeah ubani ukugijimisa le yawo train musle. Train. Ubade makashale yangegap. Liyangena ehlathi. Mahlenza uthi ushawa ubade ngegoli. Ngifika kuqala. Ngiyamthola. Bayakhuphuka bayava. Yazi ama Facebook yaqhubeka. Nxa wena unyenze kancane naye siphuma la. Yabo lo yaqhubeka. Yena noTrouble bayabuyela bayimpintshi futhi. Uvesa sithina sesimangele ifike hayi asina stress yabo ayi ba saploma nabo bonke ekhothi mana ngiyakutshela nano eKenza kungena ipantsula kumele ungene ngeu ipan ayi ba eKenza akunama pantsula eKenza few unless uzalele la eKenza ngiyangithola ngada wayesama pantsula abhaya ngaphandle Kenza kusesivandalini amavandala yeah khali goli no nepha kusemavandalini eKenza uyabona ukuthi mana sho ukuthi kuyenzakalani la saploma saba impinji
yavuka vie ngepati beef yakhona. Hayi kwekwaniwa right akhibi. Kambe. Round 2. Mina makumele ngibe nokawu. Naleyo eyamubali ne. Yeah. Yasho ukuthi mina makumele ngibe nokawu siyachinjisa. Mina singilwa nomacala kwamahlenza okabulwa nomahlenza. Ngiyamthola. Sho ukuthi labantu balaba bacala ngani bacala ngokuphaka. Ngiyamthola. Obvious ukuthi mandami futhi ithi ngikutshele into eyi-1 bangathi ukuthi ngikhuluma abantu kabi or ini yabo. Abantu ababhaya bacava amapantsula. Ngasiphili ngakusisipantsula sano. Ukuthi mandami amapantsulane wajayiva. Ukuthi mandami mina ngikhula amapantsula ajayiva. Yeah. Ngikhula lezi ezibamba igoni kwamavanda. Yeah, nami. Ezanozibamba igoni 365. Makaqeda utshena ipantsula uyazifihle bazali intwana zanu wazithengile abazithengile amadikisi ziyazibhayela ngomvoco. Yeah nepisete ngomvoco ngoba amagayinyu uyavayo uzibhayela idikisi. Ngiyamthola akekho umzalo ngojabulela umntwana akaya gcoka idikisi intwana akusisipantsula ngazi singayibiza ngalo. Hayi ukuthwala ngathi kuthela ukuthwele ngani. Uyangithola ngisho ngakhona. Yeah ungasho kanjalo angithola wena futhi mani lapha ngoba like izinto different. Nesicava amapantsula ayajayi. Thina mina ngithe mangena isipantsuleni mina ngene ngokubamba igoli. Why? Do ningivana abantu abanjani. So angitshela ngamagengo wake wa experience. I3 gang wars because it's gang. Amagengo wazenga ke. Ayapha. Ngibalele maybe boma 6. A famous. Ama 50. Yeah, ama 50 obvious. Yabo. Yeah, lawa sesiwethu. Yini veski nesidumile. Mina futhi manje ngizicavela zona Timpede zethini. Mabayangazi. Abo ubani konje. Why manje na bayangaza la. Ukwalwa nabo. Mina zibhani ngilwa nazo futhi manje. Nalezi Sho ukuthi mina kuya kanje ngakucocelela like imovie. Ngicocela imovie. Sonke nje NF scheme usho ukuthi la ngengala nobantu la nobantu ngicocela amamovie. Hayi obvious lento le ya rotate esibhaya ikanje. Yabo futhi manje. So ngingakho nalezi amazethiti. Yeah. For the time. Ama 50 la. Neziphi ke? Mina kakhulu lezi ngidifa nazo kakhulu ama 50. Nezingancane izona. Ben bangani. The way beef yakhona iqale ngakho. Nikubangiwa ukuthi mina ngilisa umahlenzi. Enhloko umahlenza vele beka dangerous ngaleyo ndlela. Kubo. RIP umahlenza wenzani. Sure kubo yamthola wena futhi manje kubo yamthola mawufuna mina. Yeah, esayidini la yo via outcheck rand factor. Mawuyazi wonke umuntu unengqondo zakhe, wonke umuntu unendlela zakhe. Unendlela zakhe. Yabo futhi manje futhi manje ngokutshela ngithi mawungaya i-event namapantsula. Mangangena oyi1 nje akhipha umese yazi bayingaki bayokhipha umese. Yo Masilobe sithi amapantsula wakho grana like wonke umuntu unovanga ithuthasha. Zatelela lentwana lezi. Ndazibuza ukuthi umdala ziyatelela lentwana lezi. Ukuthi umdala lo mncane. Zizingeni ziyatelela futhi manje lentwana lezi. Ngabhlungu kabi. So amagengo okwabona mfethu esicocela maybe si entertain abantu maybe ke gang versus gang yaze kwabona ukuthi la kuyofa abantu. Mina fele ibhaya nga experience ngamagengo yabo. Experience ama V1. Yeah, maybe ngame kahle. Ngitshela ke leyo move othi ngangicocela yona ngawo. Bafethu story time. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. With the Soweto Sikhethu bafethu. Ikasi levukile one time. So it's story time. Yeah, now it's story time. It's about to get dirty. Abathathe. Yeah, it's ngokutshela ngesami. Ila first time yami ngiqala ukuthuka.
Cause yeah. Yeah, first time now. Yeah, ngijukile. Ukuthi siyaphuma ekasi siya Uber. Yeah. Sithatha Uber, how ethi it's 150. Asa complain imali engaka imali ukuthi ngabe siyasipova siyenza ini. Yeah. Uyabo. Oh. Ngangizona. Siyava. Sithatha Uber, siyava eLens. Ngisasikela ngisikhohlile masifika la silanda macala masifika la silanda macala futhi mama siyafika siya relax A1 yami siyava yothatha ishow khwapha ithatha ishow naye seyibangana nalintwana lezi mayibangana nalintwana lezi ziyakhuluma yabo ayazi sinyaya la ngitshela le yami ngitwela yi ukuthi before Friday yakhona nesile vele yangithola sasigijimisa lentwana lezi zabaleka ngithi uyazi nesiphethela ngqondo ukuthi ayazi inavikela ifaka noma ubani vele Ngayi navikela simangile asimangile sikhule nathi bazivonca amaHootman wethu amanavi yabo bakona sami yapakanga ngithi nanoma ucala uhambe estradeni ushaye maybe 2 piece enough bakutshela wena sami wathi bake bukayi imthwe bayakhala amaHootman yangithola no nesibonga inavi vele nesingafuni ishawo noma ubani mina vele nengivonca ngithi yabo yamthola futhi noma sifika la lezi asasigijimisa ifike sathi ayazi ngisobuyela futhi avele sabuyela masibuyela leya umacala wami ke nasi ke istory macala wami akabambeli la shop angiyabona umosha isikhathi angiyafika ke manje ngibuza le shop wethu bantu uyabhekana sana tshela macala wami uchief amacala wami uchief angashanyisiwa ndela mama yathi abuya umpama ayitshela khafulela kuthekwe nasana thathi shova ngigama qala wami shova ngeke ngagcoka ngisike masilobe sikhuphuka kanti usmall uphuma ukuyovutha la small makaphuma ukuyovutha silobe sahamba A1 izigijima iphethe ibheke emacala bathuba izosithipha bathuba sobazwakala ivuthi ayifida kuna stress silobe siyava uyabona la egarage la ine rank va kuva kwethu ngizokutshela ithi feeling ngiqhube yeah ngiyangithola masilobe sivaya lezazavela ayisama ayazi sikhipha amaphanga khap shayele enye block elingaka eliready khipha ipanga bomacala bakhipha amapanga enye khipha ukapa ijuweli one alisebenzi ayiyaqeka ayeli one maceka ke yazi kezakala uHootman nami ayigale yale ayakhala masithi 2 minutes sibone ibhanga yo yazi ke mina ngisazi isiku A1 iphethe 9 guns iphethe like 9 mm oh 9 yeah A1 iphethe 9 mm Z silver beka masithi silobe sibhekile ngibone indoda eqhatha sibhekane kanje sho ukuthi distance yona ilangu yangithola mara ngiyabona sidlene kanje mayiceda ukukhokha ngiyakhonza sho ukuthi kuyakhethwa ukuthi kulanda buba yeah wena uzotubula sho ukuthi kuyakhethwa ukuthi akulanda bubani asisadla run basigijimisa sesingaki amawuthayile A1 angena phakathi kweTaxi ngithola le abengena thina sandlula i3 go out i3 malobi ngidlula isakugijima futhi ngizithola singikhipha lesasilamba sami ngiyabona siyangisinda ngicazi nokugijima ngiyafosta siyangisinda ngiyasikhipha ngiyasilahla awuthame A1 siyasilanda gremon ariye wela ntwe ayangilandela ukuthi mana mangithi ngiyabheka lesezi abheka ngenzani thatha ibag lahlela ibag kanje bag yami Nike mangithi ngiyabheka inebhanga awuthami yajika yayilanda hayi nezakazizwa awuscrolus uzayithi nomuntu nokwetsa ngikantsho kwayibata la ngitwe sebedisa ke munne khathitsi siyangishiya la uHootman mayilobi ngishiya mangithi club society ngihlangana nemacrobus ngivula umnyango
amtshela time la ka kopa o kena ka hare hayi ba tlo thunya le nna ayavana ngiyakhuphuka plus nestipe esinye sukisa la emathuneni eLens emathuneni lesasipe sikhuphuka kanje sikhuphuka ngaso ngoba ngiyagijima futhi manje ngingahlangana nebhasi eshanga ama steps isayidinisa angayireya futhi manje la ku left back winithe wena mfana ngithi thama ngikhathele angikwazi ukukhuluma yo amangithi ngiyabheka zila thatha khokha umoya ngayiya totoba traffic yo angingayigabha mangiceda ukugabha ngijumpela ngala mazijumpela ngayini jumpela ngala ngangena la emkhukhwini khohliwe la ndawo bayibizana le amanzi nyana emkhukhu amanzi namancane ukubloma ngala before amathuna yini before amathuna la ilenza amathuna emkhukhu ngada asangena ngala asanyumpuka kulomya umnyumpuka ayimtswaleli ne ngaba wayengolile azana ikhotha le ya Maria sakhuphuka mangiceda ukukhuphuka ngatshela amajidi ngoba futhi mina ngisagijima ngikhathele angabloma lezi azagijima ngithola mazithiwa ngiyabona seziyabo ngiyabona ngizosho ukuthi azidlalile ngapha lezi zijika la phansi ziyama la phansi namsa manje ngithuke ngiphefumula kanjani angizifuni la ngikhona like uyazisola ukuthi man yo ayidayidakhe ngisho ayazi ngibhodile ngisho ngibhodile yes ngiyabona yazi uNkulunkulu nami awuyazi la sengihema khona ngiyasho uyabona mangingabhoda ngafanda angisazobalana manje wayenzani maqhubeka wabalanda vele azange ngisabuyela nafanda so when igangsterism wayekela lelo langa lelo zangiye so mina khothi man ngikhona nokuvala iparty mos aphela ngihamba nezinja mina ngikhona ukuboma naledi khona amakasi ukuthi bayangicava like hayi ukuthi mangena yawo yangithola ngovala iparty kanjani mfethu ngokulo iphela iparty mawucala uthi hayi lona shaya nawe sho ukuthi akumelanga ungikhombe uthi hey in abantu ababhadala abokhotman amakasi amadala abakhabathekwa yithi batshela qala hayi lona la kade singishawela ngikhuzelana ngingenapho ukuthi le ntwana leni ngidelela nongekho singasilapha wena nenye out yami okulamphali ayi phare phupha shukuthi le yakhotman mayokubambe kanje nanyeke uphunyuke awunamanga ubanjiwe shayini sinye isandla nebhemi ihapi mina ngiyaploma nalezi zibhemana cancer like indawo yakhona ngekubabalekele ba everywhere yabo khotman manje le yakhotman ngihlala ngale yanehlanya khotman eyashaya umuntu nge-19 holes emcolo yo mzuzu sidayela sishaya babashaya iparty sho ukuthi enaleli mabashaya iparty enaleli usikhathi sama covid ke leso sikhathi kufika bohata sho ukuthi makufika bohata khotman lami bathatha ipika lelo langa kwafika nestimamo yes ukuthi istimamo lo sikhasa abantu ngamanzi kanje ukuthi baba disperse bheka thina sithenga la ngiyaqala ngishaye 69 ngishaye 69 kuvela yena wena sansi kahlokotela yiyesu ayibuza utlwetsa wena sansi kahlokotela yiyesu utlwetsa ayaphuma angashaya impama angicela ukushaya impama 2 minutes yangena ekanti yovutha evela namakhotman i5 yo athina sirelaxile silobe sahamba bandlula le outsham ngikhuluma ngayo alezale amaceda ukungikhomba mazithi clubs eyiwani bashanga into emuva yangithi ayibona ngani mpama cap shanga epathu ebusweni awuzwani ithambo likhala angathi yes
manje lezi amazithi sibheke emuva sizikhohlwe mina sizifuna ukushaya amaqala angangena namphep sengikhahlela lezi ezingivana nazo same thing ibhola sekuyibhola sazikhahlela masiqeda ukukhahlela le 5 A1 yasukuma viye yobiza abantu amathi yava basivalela ngada siyale basivalela ngada azivela kanje bayale ale yaphuma yagijimela A1 yadive like ukumjumpela amjumpela kiri ngibona abantu barola wonke umuntu sekabheke bona ayithele yamaqeda ukuthi ngqala amasepa ayamshanga yimqobo 9 holes 19 ayamshaka nami ngathuka ngabheka kancane nginesibindi makasi ayisikaje akabholanga la phezulu azange abhola ngiwavanye uche namanje no ngicava ngisambo so manenza yonke lento le bafethu nisuke niba na guilt like niba na inhliziyo ukucabangela ukuthi ngikwazi umntwana omunye umuntu ngikwazi umntwana omunye umama like ngilimaza umuntu ongangisiza kusasa yazi Goodman nami mina nesinsuku stress lesnesingisha mawungena bohata yi stress guilt ningangisha angithi nesengiphethwe kule nto leyo ukuthi if makangashaya mina ngiyamthola makabamba mina ulimaza mina ngiyamthola that's why nami ngipunish usha fast I make sure phela eGoodman nami sizongitshela amapantsula abhaya angcolile akunamapantsula wonke umuntu uzifihlile endakekho umuntu ongayifuni revenge eish ngiyamthola Goodman nami yeah akekho ay asipantsule ngiyanyeka so more blomelo uyi1 uzicabanga talk awicabangela ifuture yakho ukuthi what if lo muntu amgazile ku-wheelchair one day kungaba yimi what if abazali bami one day bangangcwaba ngathi ngikwazi umuntu ngembulali zona zinjalo Goodman yabo obvious before nezingekho mawusaganga azikho lezo zinto mawusaganga uyaenjoy phela sinokucoca nesinokucoca ngalezi zinto ayike awubonile ngishaya kanjani like uyabona ukuthi abantu baya enjoy ngiyamthola le uyabona ukuthi abantu baya enjoy nokunjoy like ukuganga kumnandi sometimes sininigijimiswa bohata siyabaleka uyabona ubambambile okwakhe ngiyamthola obvious ngayiyazi nesithembana ngayi mina ngivana lezi zasefama ngifuna next zase365 nizibiza ngama DZ ke lezi ziyahlala danger kazulu ziyahlala kabhlungu Goodman ngivayine ezinye ukuthi nikuningi bese ngani lezo ezinye lezo obvious masingada ikasi la yena usiyazi orange farm pure lezo orange farm ngizibulala abantu ngithola masifike ngayiye ikasi ziyalalisa maka masifika ngayiye ikasi zaganga vini ngithola obvious no uyazi nkelezi into ebhaya lani kunenye ebholile nihlezi ngitshela ntwana yami noma ungayenzakalana inombolo ungadlalili ukufasa impilo yakho yonke ngiyamthola nanu ngathi ayifade akuna stress ngingayimamela yazi yabhoka and usebambile yakho so bafethu isiyeri lento le because it keeps on happening yazi isiyeri ubona umntana kini uyomkuka ubona agwaziwe kubhlungu kuyokuka umntana wakho umbone ashonele estradeni sebamngcwabe bemrepe ngale nto lesilva you understand why wena uyiphethe le navigate uyiphethe le phone what about ifamily yalo muntu loyo what about the future yakhe Goodman bantu ababhaba isicabanga lezi sizongukutshela yazi mawuyipantsula uthi wena ubamba igoni isimoshana ukuthi sibamba amagoli every day uzaliphatha igoni manje ngagcina kulibamba 3 years back sha wonke indawo ngiva free noma ngahlangana nesithi ngiphuma kuhle ngishayela ibhola sengihodi futhi lezi ngiyamthola ngihodi angisayi entertain amasiko
Yeah. ngiyamthola ngiyarelaxa ngifuna ukuphusha ilife yami ngoba ngifuna ukuzibona ngizamoya Yeah. yabo otherwise into engayishoyo bupantsula bukho green Abukho clear. bukho green So ngoba ngoba abantu ababhaya sizifihlile abantu ababhaya bazivezi ukuthi kanjani yeah. wena Hotman la Yeah. ngiyamthola ngambona umuntu abantu kushiya awuthe green Kanti kanti ekanyiwe uhlanyele mu. ngiyamthola kanyiwe esibhaya mfethu Hotman nabo pantsula abantu bayabheka. So what's the drive? Yini into le driver kangaka ukuthi you guys get excited maniyenza like noma uthi akhathabe yolotho hankonza la olokwaza abantu like yini driver yini kunomoya thizeni like there's Ipiya. utshwala Ngithi uyazi sifuna ukuthi njalo masihlangana maybe emaphakeni siyabushaya. Emapatini siyabushaya. Sinini ukanda omunye isithende kanti ehala akakufiki. Sometimes abantu banokukhuluma into ezibi ngabantu. yimi lo abangikhuluma kabi chubekana nanginandaba naye. Uyangithola? Sibhayisiswa ileyo nto. Mina nginokuthi ngithola amabifa unnecessary ngokuthi abantu bathi Uselayinini yami. ngiyangithola futhi mani nami ngimangala ngithi bani kanti nomuntu okanje And manje ambhe umuntu okhona upapa. like kanti uthi nomuntu okanje uyabhifa ngiyangithola usala umangelo uthi ayifeli uphume la yabo abanye abantu uHotman angazi bafuna athi ya kunama influencer ngomlo Yeah. ukuthi umuntu kanje ngiyangithola Yeah. into lo muntu oku-influencer uku-influencer kanje uphethwe egwabo sho ukuthi ukurelaxisa ukubhayela imete ukubhayela igawolos uyak-ayina Ukushabe nomthetho. uyak-ayina like the way yena afuna ngakho mangale awuthe kanje nokukhulumisa esakukhulumiswe Why? angithola noyizinye izinto uyabona I'm a setback. So what's your take about the youth yamanje? Do you see any progress? Do you see success? Or yabona ama-politician, yabona umuntu ozoba president in future? I feel on my behalf ne mina ngicela ukutshela amapantsula ukuthi achange indlela zabo abantu bayabhola manje And abazali bayakhala. and abazali bayakhala and into eseri Hotman lam abazali abazicavi into esizenzayo estradeni Yeah. ngiyangithola mongene ejartini abanye bafihla amagoni phansi kwamadustbin Yini bazokuthi into negrey. uyangithola abantu ababhaya bazifihla estradeni samapantsula lawo abamba amagoni endlini bangena bagrand so mina into engifuna nje ukutshela ukuthi bafethu akudwelile ngidayile Yeah. kumele siyekeni nje uyangithola siphusheni ubupantsula egrand esincanywaneni ezama-out Yeah. yabo ngoba so far sesekubhoda abantu ababhaya So, cabanga ende sibulalana kukwethu and the youth. yeah problem sibhodisana And is it necessary ukuthi makwi ifinyelela amapantsula kumele bagibele phezu kwamabhasi bahoya amakhanga? bamosha nama-window bayibhatalele kabokawukawu lelo bhasi wena uyafika umosha iwini Why? kumele bathunye kanjani Why kumele khipha amaphanga nohwayise phansi? obvious yeah and futhi yazi lezo zinto umncwabo uzokubonisa ukuthi umuntu une kanjani Oh wait. ana Hotman Dog, yazi ukhuluma into deep. yeah I-deep lento le. Umncwabo womuntu uzokubonisa ukuthi loyo muntu bekumuntu enjani. yeah If bekumuntu bekathengisa ngomzimba kuzogcwala bona lapho. If beka i-drug dealer kuyogcwala ama-drug dealer. straight If beka i-gangster, if beka i-celebrity kuyogcwala ama-celebrity. Wait. sinjalo Hotman yabo njalo umncwabo umuntu ubona kanje ukuthi kanti loneka kanje sibona la Umncwabo wakho. ukuthi hayi feeling akanje phela siyazifihla masingabantu sine two ways and yazi simoshwa yini lama nickname nyana wethu la Yeah. phela le nickname bakugaye yona kazuba yini Gaza. mm Shuthi yena uyagaza. ngiyangithola Uyadlava, uyagaza. Gcina mina. Ngogaza mina. Uziyabatshela ngogaza kugcina mina. ngiyangithola that's why ngikutshela lama nickname wethu ayasibhayizisa nawo Hotman Mara uthini ngale nto leyo ngifuna ukuyithatha important yama-date. like i-30 Now
nalo mani ngathi lihlanyisa labafana yazi 30 grand Goodman abantu ababhaba azifihle into ehlanyisa abantu iCrystal hayi 30 grand Goodman ayina for Crystal so bafaka iCrystal phakathi kwe-date ngabayifaka phakathi kwe-date usuka abhema iCrystal phela kunama-auto ukuthi ekasi maliplomile iploma nayo ibhema nayo everyday pipe iyakhona ukuphuma ivaye kuphi yobhema ama-drugs ibuye izobhema nayo mayicela mara bafethu wani bhema ama-drugs bafethu that's why ngikutshela mina kasilami kusedragini la why mara why ngokubona kwakho why abantu babhema ama-drugs especially youth like bafethu why nizibulala ayifela ngicabi maka into engistressa zonke ezibhema ama-drugs zislim and mawuthi uyabheka i-background yezo bekama-cheese boy and zislim bazokutshela aliyane iphasa kanje esikolweni uzibuze ukuthi yakhetha le mpilo eish bafethu basekhaya ngiyanicela from the deepest like bengicela nikeleni ama-drugs mfethu like ku-easy ukuyeka le nto le just go to rehab take care of yourself take care of your future mfethu ngiyakucela mfana kusase-early mfana ngaze ngokuthandazele mfana igama lakaNkulunkulu yena ophezulu I bring like upon blessings to your struggles and your success. I wish you only the best mfethu in the process of healing. Nina labenza bokwenza ukeka ama-drugs engicabanga ukuthi banishaya ngomuthi I bring umoya kaNkulunkulu empilweni yakho ukuthi wayekele ama-drugs wena ozama ukuyekela ama-drugs uhluleka I bring umoya kaNkulunkulu ukuthi ungene kuwe uyekele ama-drugs. Let's have a drug free zone bafethu. Let's have more yabantu abakwazi ukucabanga abakwazi ukucreate you understand than abantu abalokele bagwaza nababhema ama-drugs. uNkulunkulu besicela benathi because into engiyibonayo liningi igazi lisazochitheka into engizoyisho mina eZontariyana. So yeah because wesangichubekela yabo because yeah vele ethi beki hour yeah ne so i-orange farm sase dangerous angeke change so mina njengoba kuntariyana mangangigcweke kanje orange farm angicavi ne but into engizoyisho orange farm will be always orange farm. Who is the biggest goon at orange farm? Hayi lezwayo Shothi kuyalengana ngiyafana kuya ngokuthi kwine bani ngaleso sikhathi make siphethe orange farm ama-50 ziyazi ama-50 ayenzana ayekabi bafethu you're not starting beef because mina siyanazi nje umuntu aqale wathi ayenzana ama-50 vele mina ma-water grand mina leza vele yazi mina Goodman zingishayelana zonke kuma-Facebook ema-social media zibhigi leziya ngithola mawubheka ama-account wazo ngiyabona ukuthi ziphusha 3 manje no wasicavi flop yethu I think but in life when you're doing great kunabantu abazokuthainta for you to look bad uthole ukuthi ama-50 ama-water grand just baba-painta wrong because of one incident. Sure Goodman lami uyazi elifini kunjalo vele angithi ischeme kunqolo i-1 isinqola sona abantu bazosibheka kanjani maybe because of the incident elentwana begqoskipha se-15 ekathi yabulala umuntu then yabranda ama-15 engasuthi bafibulala abantu and uthole ama-50 ama-water grand bathengisa i-bread yabona manje ngokufafaza ngama-50 into ezingekho nibamoshela isengu mara bona vele izweze balifaka akaniwe fam ngadonsa abantu be-50 mara ngizokugayela ku-internet ne yeah shout out to ma-50 one time bafethu and condolences kwela bantu ama-50 abawenze wrong. I'm speaking of behalf. I wish you have one of my 15 niggas to come here, pull up, tell us their story and tell just to clear their name. Now ngikhoza uzile la ngisho khona izinto ba-accuse ngazo ngakaziyo bake baka-accuse ngani elokucala uMahlinza bathi ubhodiswe yini yazi bathi uMahlinza ubhodiswe so ngikutshela le awuthi yona ngibifa nayo like ibeef enye serious ubhole kanjani uMahlinza vele bamshaya ngegani isitori esigrenda ngesicala bamshayile eKasilane izitori zithini nezizwayo mina isitori esingizwayo usho ukuthi ukawu uvayile ayekasi
and abakhotman yazini lene ifuna from scratch inenye into anasho ukuthi nibayi2 abokawo bayi2 mahlinza nikahluphekwa and umahlinza nikahleza khapha umacala wakhe yotosa kuleyo gas uyangithola bapodisa umuntu yo so mabayenza kanjalo kwasala one ICU yasala ya survivor one ngayi kule scheme yayedanyana nalwisa sedanyana uthako uyangithola no via after sikhathi nyana mbaye kasla A1 via isajola khona ngada mabafika kada bathi bayamtshela ikawo umuntu kanje uphethe isibalo vaya yini isikhaya shukuthi balwa nale amabaqeda ukulwa bavala ngithola istory angisitraffic rand bathi baye eKaslayo baba uMahlinza bamlanda eKaslakhe bamshaya igani la manje istory trenchap yo so abantu bacabanga ukuthi obvious angithi nembifana shukuthi ilanga la khona shukuthi before langa la khona kunenye awuthiyamisha igani kuyo ngishutha ngawo ngibeka story next day boda the outside nawe yabona khotman no via sabanye bayenzeni sibabheke mina akunamuntu ocava istory makufeli begcina abasikhuluma istory ukuthi hayi kanje nakanje umuntu okanye ne then manje umuntu akhona ifahlakile amqala angizilandeleli ne so just to clear the air into ongazenzanga bafethu now is the time to clear your name so people can buy your brand because like now we have like how many minutes 54 yeah so clear izinto abantu zenzile ongazenzanga so people may have to know mina fele ngingathanda ukuapologize kubantu bazosuhlini yabo that's the word bafethu bathi bakubona ukwisithe ngihluku kakhulu nomagogo wamedala ngimstressa lamuntu gogo wethu phela shala ugogo wakho ugogo wethu straight ugogo wase next door gogo wami straight ayinjalo gogo uyaxolisa kakhulu umagogo endala ngimstress yabo faka kuhata abo BP bayakhuphuka lezo zinto yena nalabantu nalaba ningibavona eshaskisini bafethu bekuyisibi danye kuyisibi nepressure yazi nokuthi qaviwe epantsuleni yabo nalezo zinto aleni bafethu hayi angilwi namuntu yabo nakubanye bacabanga ukuthi inyalo ayangilwi nabo yabo ileyo nto nje ngingayi-address afuna so far as you are a changed man now wenzani manje ngempilo yakho fere mina ngempilo yami ngisasifunela iSpanish brand yabo khotman saphusha ngifaka ama-CV but for ngipusha ibrand yabo intwana yami shala firefighter mlilo awuthami le yangithola yiyo awuthami yangibuyisa emandleni vile yabo uma uthamanya yabheka yabo mina ngipiliva kuma-out nakamount awekho great amount awanavala awekho great futhi mani iskimi esegrot uyangithola ngole skimi esegrot kuba nezinye iskimi koleso skimi khotman lezo zinto ngithola yangibuyisa thayo fili yabo dalinye brand fili umuntu wazana empilo ukuthi mfethu ucabane nomuntu kanje singaqala into yethu firefight emeleni firefight why nibiza firefight yazena kuthiwa ukuphi why we firefight ore ibeka futhi yosebenza kosicima mlilo azanga qualify ngiyazena why firefight uyabona khotman nayakazi bekabhemile ne angazi makume kuba mgayile yabo wona lithola sami ore nilomlilo wezitha zenu ayisho ukuthi yena uyazi le good boy because bele ngazi ukuthi mangigcoka le brand ye firefight representative angigcoka into ye representative ifana nale brand le amadango kuphela ayikunya ba criticize like seba istainile le brand mawugcoka le brand le sikuba ngathi nawe ipansula eligwaza nayo
inusually intwana ziyaziculela intwana ezigrade hayi onakona nokumacala wami kanje fucked up mina kuyeza kimi ngeenyawo yazongilethela merchandise manje seyangicomela sakabhig abantu ajikele nathi umuntu waqala iskim naye lesa skim siphuma fair siphuma phi nesi3 masicala lesa skim amatanku kuphela lasibona la ku Facebook sibhale ngo lasibona brazo nayo bathi bayoze bavume tanku nami futhi nesi3 ukawuka uchentsha fele sikani izinto sikaqhela that's why mina ngicina ngithatha into zami nami ngizibekele side ngithi ngicala ibrand ne ngiyangithola ngoba ukwasika sijikela akasasicazi akasanazi and as mfethu mina amadanko bengiwasha each and every episode yabona nale ibrand enye intwana ngigcoka each and every episode seyigcwele iyekazi uyangithola feli out yasesalungisa izinto anano sekudleni safuntana yabo ne makaye ngenza isiphi Khotman ne mawuthini enakhala ukhalela umngane yacava le Khotman ukakhala like Khotman ngithi le out le ngenza kanje after yonke into azange ngikhalele nanix azange ngifune nanix for izinto engenze zona bokhalelani mina ningizifunela ifriendship yayo obviously ukasithuna into ebhaya Khotman nebrand masicala nesimele sicale sithi ukawa ngivayela phambili azange ngibhishe naye ngaba green ngaqhubeka ngayokhuluma naye sinini uka ungithumela ngamadrama ukuthi azenzayo ngiyashayiwa ukuthi into enjani bafuna umuntu kuye yena ubatshela ukuthi ubloma nami no amadrama serenje fama yasathi yona hayi angicazi file yabo Khotman nami yakubona ukuthi naye azingifela kuna stress yabo push firefight hayi cheese burger file yethu wena cheese pie yiyo le Khotman nami fresh but make sure you support cheese pie ne so mhlaba wonke jikelele how do they get cheese pie vele bangasithola ku Facebook khona igroup yakho kanti ifirefighter yini out yam oyigama lakho oyigama lakho firefighter firefighter mina ngithi nithi brand firefighter brand hayi nayi firefighter nawe nayi brand file yabo Khotman nami okay cheese pie mhlaba wonke jikelele straight izineskepe ushethatha eskepe ugcoka iskepe shusho wena ya cruiser ngibheka Khotman isn't like mangivela bona bajahile bathi fara nawe awufara nawe phela ekucaleni mangivela unebathi fara tanko manje sofara nawe angithoba sangisasiyitanko ne mina ngilethele cheese pie ngizoyiqoka waya noma isport noma yini ngizoyiphusha nami siyifakele emandleni njengabanye angeke ngisiza abanye bese ngidlule ukusiza abanye mina ipurpose engizelela emhlabeni ukusiza abantu yabona into engizele so angazi do you have more things to tell us that you wish you can cough out enhlizweni yakho ofile ngathi usijampile fele mina ngigrand yabo mara nje eish ma out lesichange indlela zethu ma out anekeleni kuba bafazi abo Jerry ngababona ama out abafazi ebafana niyahleba indlela zethu yo hayi stop being backstabbers man stop being fake niggas ama out yeka kuba ile out le ukuthi mawufuna ungena kwenye out kumele ukhulume ngenye out simple once in your phone line nalento leyo ukukhulumana kabi ukuthi usibani makaze kuwe somkhuluba ngaba ufuna ukuthi kube impintshami nayo amasimba nayo bafethu ngithola zibhaya Khotman mina benza ama pregnancy test labantu ama uthwana ayabheta like ene mangathi uyabheka lama uthaphethayo mangathi ayibhekisisa yabo uthula mthutho dola ziyabheta isinayina ile sinayilo sokuthi noma bangaba ile top 10 eyinayi aka qualify because isinayi abakwazi nokumrate straight abafana yeka nokuhleba majida yekani indaba zabantu yekungena emuntwini ngegama lomuntu phusha ikhahlamba lakho
yenza into zakho Kapani ngamavalo. ngikhaphane ngamavalo Sokucala le. esokuqala SS2 iskelele Yeah. and nalama manager lawazayo azochanza nama record label onazayo azochanza nalabo baku industry bathanda ukuzenza big nyana ngeke kube big forever indiza le idla phansi leze lethu ende malifika ningathi siyachoma ucabangana ngama-artist Ngama-artist. Ayi music mina Goodman yazi music yangiyanimamela. amameli ne Ngifaka ngimamela amajama. jamani yazi thandela Mina ngimamela ezinye ke yazi ezihluka. ngamarazi Ngiyayicaba. ikanjani marijuana Ngiyayicaba. ay marijuana konithini Angikuzi ama-lyrics wakhona ama-track kanjani. nehlabovu Yeah. imile ncaye marijuana Ama-track la mina ngishawa amanye namasiko. Vybz Kartel Bheka. Awuyazi yena. yeah mina ngiyawazi I'm tapped in like Yeah. I know a lot of things Yeah, mina ngimamela uKatel mina. Vybz Kartel Yeah. you also Vybz Kartel is the most notorious person kule genre Ye-music. ye-music Yeah, yamazwe alkaline bazibonke Alkaline Mavado. yeah nalo stuke phakathi kwamehlo la kwelento emhlophe uzenze black Uyo Alkaline. Alkaline, Yeah, uStuke uyo la zenza Alkaline. black. Yeah, abantu mina ngifede ngilandelela music engada yabo it's real and iyatouch. yeah Yangithola Yeah. but each and every music iyatouch. eyathatha Yeah, Ah, music ungitshela- music ya-touch music. akuneminye imusic ethasha modakiwe Yeah. ungitshela le ngoma kalihleza nokabzi yathasha kusho bani kusho wena EAK kamathebu. ya yini into Yamathebu. angadla negundwane Yamathebu masepatini angithi Yeah. nama uthathatha kuphela. ya into engisho ukuthi modakiwe Yeah. mara masingahlala phansi simamele music Hey. ungamamela ukuthi angadli igundwane bafika Akhona mawusalidla. igundwane I would rather listen to Bob Marley. Ukukhuluma ivake Goodman music yano iyabheda. Iyabheda. Ngangithola sicula noma yini sifuna ngingangena ngilobe ngikhuluma. As long as ibeat idlala ngiyahanjwa. Yeah, because I already because Ngiyahanjwa. akusana music core. Yeah, ngiyahanjwa ngithola sikanyamamelwa nje. That's why sibayeke music yabo bamamelana. And yabhora yo. Ngithola sizimamela bona bo Bob Marley Vybz Kartel. Bayakutshela ke alikuwa ukuthi you must fight for your land. Yeah, konje alkaline. Obviously too much spiritual la baba ngithola. Yeah. That's why ngithi most music yabo. Umamela bona ne. Namnyamamela used to attend like ama-session eCosmos City whereby baperforma ingoma zamajamani but then amajamani violent yo Zihlanya kakhulu ziyadubula ziyagwaza lezi yazi bahlezi bangitshelana ukuthi umuntu une-threat power yakhe la power yakhe asho ukuthi ayilezave lezi noSamson bamkhona kanjani nawo yazi Goodman lami ukuthi mawonye ukuzwi bathi le eJarmany bayishayile ngeke endathi yebhedlela abheka asiguli ngagcina nini ukugula yamajamani uma 5 years back any funeral eJarmany ngayigcina nini and ig bheka ngeCovid nekuyi country kuphela engana Covid Jamaica ngayikhumbula great asenze nama dreads la indeve asenze nama dreads so angithi no yazi Goodman mina ngibelieve ukuthi ayabo ungamla basishayile emva kwendlela dala dala basishaya basibalekisa kuma culture wethu spiritual culture in everything yabo now everything is artificial isn't like yonke into siyaprogramwa we've been njengawe mawukhula bayakuprogram wena nawahlapho yasikolweni everyday uyayijwayela ukuthi ngesikolweni mabakujwayeza ukuya esontweni uyajwayela ukuya esontweni mabakujwayeza nganyeke uyicavi church yazibona yonke into iprogram ngithola TV bayasiprogram uyayicavi TV dangerous mabathi advert beer funeral cover kudla bheka accident that's why ngizama funeral cover accident ukuthi yizi izinto basiveza ku advert
bakukhondema ngalezo angeke baveze ukuthi kunama vacancy unless i-advert ama-job opportunities abaziyenzi lezo zinto angithola bayabheda eparlament abanye bayalala into bayiveza ibhiya nje siyakhondema malini amasava nayi-2 asiselini ubonile wine asiwalandi yo ibonile wine iyehle kanjani mara ngayi bayakutshela okay awuceda kakabhiya tse usikalibala funeral cover because anything can happen mina yangimangaza bathi do not drink and drive mara ama-club anama-parking area like nithe non drink and drive mara kunendawo yokupaka ukuthi ukhona ukufika ngemoto akoma ufuna ukuva ukwazi ukuhamba and abasaphi nabantu ama-uber ukuthi adake kakhulu ethi siku-requeste so before siyivala mfuna siyibambe ngeyokugcina-ke le-trendayo ushebe namhlanje uye-court ithi ngathi namhlanje uhlenzekhathi what you take ngale nto kaShebe mfethu uShebe for khethinga iqala ngami mina ngifila ngathi uShebe out eGrand ne just out abayiprovokayo ukabona abantu mabalo bakuhlokoloza uzofika to the sense ukuthi uact and the more actor angeke kube mnandi uyangithola and where there's success there's too much hate abantu abafaka umoya ukuthi aboshwe yilabo abamzondayo and uthola abangani bakhe abanye so wena what you take ngale nto kaShebe your personal take ungavumelani nami because ngithe obvious sishwele uShebe ne khodi into ayithunayo umzansi maphela the biggest artist in Mzansi the biggest booking artist in Mzansi ushama porisa no Kabza ayiwa ibheka that's why ngithi the big artist in the biggest booking artist ya South Africa from ukudala ngithola le yangisho more than millions nayo hayi la na million le ayinenyuko benza million December musical we entertainer unamasimba beat ora kikrele like mamela ngilirato la ka bafiki eish akubona yakaya like awukhudi like wangithola like mangeni uShibi wonke umuntu uyahlanga uyazi kathela mana yangizwala masheta mokujela ka le namasimba bafiki obvious mina ngiyapiliva vele ukhuluma iva bayamprove wonke umuntu usiyaprovoka nasifuna ukubamba bayambamba bamdonsa ngeincaza nami ngakushanga empama mina ngishaya inqe uyabo into bayenza even though kulinye side vele uyabheda yena abantu udubula yena ngeke abe perfect mara lawuthi le ayidubulile waye imlandela ayish wayengahambanga ayindevele ngabe ivayile yabo yabuthi naye befuna uprove point ukuthi yabona ke mushapile Shebe shita walona avele njalo mara yazi lesopo yaphuma fandra mapena watswa kube lithapele ntsaka wena ntshaka mpiyaka twekisi ka batho ba shita wena so any lazwetso ofuna ukusho abantweni tshentshang ditse tshentshang ditsela hlompheng batswadi le Shebe ditsala ende re mameleng futhi nangomunyale bafethu nipayeni ushizi niyawubona Chisbara nawubona bafethu yatholakala eKenza bafethu mavi street malini skipper vele 2 uyazi asikhama abantu sport 150 feli 150 iJersey 350 bafethu okay manje mina neteam yami nizosilethela in just ekhuluma amasiyas because manje the Chisbara way if you know that way you are riding on another level so uyazi siyawufuna lo shizi bafethu samaphara siyawufuna lo shizi uyayibamba injani Chisbara mara sicala ngemuva masi experience samaphara sifuna ushizi injani so angeke ngisabe ukugcoka iChisbara because sometimes ngisaba ukugcoka ibrand yomuntu because bazocabanga ukuthi abantu nga-associated nabo ngigcine ngigwazwa so to clear iChisbara ibrand yawuthegrand engagwazani so uma ubona umuntu agcoka iChisbara ukwazi ukuthi umuntu onengcono we are saying no to violence. Let's stop the violence and start being innovative. Create things. Think out of the box. Intariano khona ngidiyeme. Intariano mfethu because awunoni kunenongidlela umona. Awukano. Ngizela umona sincedaneni futhi bafethu noma ungangincane ulike lapho. Ushare ukuthi lento leyo ikwazi ukufika kubanye abantu.
Yeah, nna ka lebitso ke Katlego ba ntse ba ka Ntariana aka Mr. Soweto ka fela Motseba aka Mr. Cool himself. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below uthi Soweto Sikhetho. So mina mangithi Soweto wena uthi Sikhetho, mangithi Ikasi uthi Levukile. Nizwile bafethu na ne sonke ne ngiyaqala 1 2 1 2 Soweto Sikhetho Ikasi Levukile. Peace bafethu. namanje.